Ia taman wi ero fianga li pule ia mas le fatinongo le tatou pokalamelita o matango fie lo fambalanga leo le tua ia sui fuma dua malange ma ia ile mai moa ma le fafonga fo il malu si tatou tunu ia sa mo yon tulanga fa lupe le lita ia ia malu lulto tunu sa le malon malang manuia fa tai foi mo le fa mo le timing e ne foi tai fo manuia mai pulenga ma le tatou au ia va nei le so nango le mo lava le sui fo la le fianga fianga te ulu le fianga ia le malu tu spis ia va pe fo ia le malu pulenga ia taina ne ia tamta alo ia amatalia le tatu fa mo mo la pitanga nei o kilani le na yaso mo mo ala le wa fe le fa mo tu fa si o mai tamata alo so ia o le aso lulu le aso nei le wa toi tau no mai nei le pulenga ia amatalia ona tu fa sia ia vaenga wata penanga mo le fa mo mo ia vanela le tulanga piona ia mal sil se fa malu tatu tu le weta u ia o le aso lulu le aso nei amatalia le camp o lo fa peona hapil tatu au le taulanga ia la talata na il vaenga o lo fa kule ninga ile North Harbour Stadium ia il verso ato ia na ole tolu lava su tu fatasi ai ia tatu anga ilo match week ia il verso fou wa las Friday il verso fou ia ole aso suma le valu ia la sole la fa peon fatino il tatu talon feta ulia mala o skotilani ia peona sisilatu ia len fatua malo tu skotilani la talonga le na fatino male mauli o peleki ia ma fa ngo aso neta le mafiti ia ona so ele mtatu ia pa watu langa ona le ise se tatu talonga mo mota halo ia ona nga ile o le tulanga pe ona ile au le na fala ulo ai ne vai aso mo mo ia o la faltatu au nisi o alo fo la tunu ava no fo o maua ta penanga wal qualifier le Pacific Nations Cup ia augustum september le o tu sanga nei ai o le verso nei to no mai ia tato wato le sululu tu fat si ai ia mo foi la no al malo la tu uanga ai mai mo ma fero e tu au lo feta tu ko ninga no Harbour Stadium ia I tai au asti tasi ia mai ora so astona ia le il famo mo lo fa peona te tala mo le lautele la tu ia inai o tara I le tu la lo la uli ia anga tu tanto au anto mo wala no fero e tu I su il tanto pulenga mal tanto au ia ma po foniata ma sili vai o femanino ia le ia mal malo si tanto tu ia ma se va ai fo ringa fo tanto au no ia fero ia tu ele au wale au la tu no ele se au na mato so o le tele tu sango ba mai le le watu mai so fina ngala fa mo le tele tu sango ba vai o fa fitau dia le ye o le uti ma le digital time tu fa si tatu tamata alo fo le o le me ma fo le tu langa o time ya no tamba ta alo mai la kala po le ia o te loa foi o le vanga foi le pe ona Silvia o tatou stasio tu foi le ta ape solo vanga o ta alo tatou tam fana ia ele pe o to nei out roa ia alto super la kapi ia pule la vai el fe a ngolo pele ki te me tu fatsi ai ia ona mai le tonu ala fanga solo le o tatou la ia o vaenga umana o le lavo le taimi fa mamulu mai ia tamata alo me la tu kalapu ona power regulation ile vaenga la regulation 9 na le world rugby ma fai ona anga mai tamata alo ana tolu aso le aso leading up to camp week male aso talonga ia mai o vaenga fulna o lai fai isi au ia mai si au te tu uti fa so mal se leni le la ve tato ia o tonga ia o fiti fo isi taimi ia la o fiti o la vale tu la ngol se leni ma vai fa pena ia mai o lo ia fo la to au le draw ia au la na ia patino ia fiti ia ta alo tau sanga to le draw
Ia na onisi lava mai lunga I Falani, Engelani, ia ma Europa. Ia na o mai atu whaatasi haluro le atua. Ia ai o vaenga umana pe ona whaafili o le lava o le taimi e avanoa mai ala tu kalapu fa professor lo ta alo ia mesi Europa. I fa pe foi tono New Zealand pe ona sila tu tato au. E nisi o tama whanau o tato ele on fai ona avanoa mai I ta alunga nei. Ia ona le tau NPC po lai TM le whaasolo. Okay. So le wingala na o le mea ia e se fui la mai si lui tau. Ia o le lava o status selen. Ia e fai ni camps. E fai se ni camps I luma mai. Ia a te tala fui lava no e fai camps. E le ova no mai tamta alo. So o le tau fai fui le papa le ni vaenga uma ia. At the same time. Ia o tau fai fui ia na ia alum whanau e avel fa mua I tūlanga o ala tō kalapu o ina alo mo mai le se le ni tau se a inga ma tia ai. O lu I tau wana alo whengai pia mai tātou le nei vai taimi. Ano, so na e sau no le taimi umamai e ia tamafou o le tātou au le wai nei. Au le a falani le ta alo nei malo peleki fai ngora veaso. Ko kia pe ko iva e ko se furu lantu tamafou a ko kia fai ngalo peleki. O stu lango pena fan tatu tilo el talo ngale ma Scotland. Ia o le whanaro te ingalawa na. Pe ona fai atu. Once te la e ia le futau o le tunu o le Mansamoa. Ia le tu ta o tamafou. You are the number one representative of that jersey and that position. So ole whamoemoenga la ma le naunau ta inga ono iai le whaiunga le nevai aso. Ia mai ane. E tā pena mo le aso fau. Ia ua ulu se, ua taulu se au I alum whanau nei. O le whatua whelua ia te ila tō fau nei. Whaongala wanoa ma tu ununga le lima e whewhai ma awe fual tātou tunu. Mau tapenanga umalawa nei lo whangasolo atu ngā I mole I pola langi le lu olo fitu I Australia. So e whailasi tā ua o vaianga uma. Ia mai se o le qualifier. E taunu tātou qualifier mua. Ma o qualifier la na e whatino ia au kuso le tālonga matonga. Ia ma le tātou PNC atoa I masina I o mua. Ma no whaftai, ona o le tātai mire nei tae au, o le ane sau no fan day, o le asotona elma so nei, em whain whanau te le, whaamon mone, sua. Ia, o le whatala ula le nisi foi o le mano le tunu o no whapeo, nau mau I Aotearoa. Se awa noa lava le tātou, au ia mautalia foi le tātou pulenga, ia tainane le tātou lakpi Samoa. Ia, le vaenga le tala I lava noa mo nei o tātou tangata. E mafuta I le au, ia me se la stona I ua mai a whea mga luenga. Ia me se wita penanga o whaapusa ma vaenga uma o sa uni sa pati. Ia anga ia tua I o tara. Ia e whelua e tu tātou au. Ia e whaikole ninga le tātou au I le North Harbour Stadium I tai au. Ia a mai aloa le uli, ia e nisi e o tu fo e whelua e atu le au I le North Harbour Stadium. E pei o le vaenga le o tara I le au uli lea. Ia o lo te tala atu mo le manu le atu. Ia ma e fia fo le tātou au e whelua I atu ma mo se awa noa e mafuta I nei tātou tangata. Ia e peo le teimi lea. O le tula e lua I la uli anga I whaale fiafi. Ia na e te tala mo le manu le atu nu e anga I atu e whelua iai. Ia e te manatu e fo ne awa noa fai mafonga tau mole le fionga I le office sili ia mole pulenga tātou la kapi Samoa. Ia mole tui whaftai tele le mano la tu nuu sosoani le tu whatasinga o tātou au ni tau sanga. E manatu. Ia tele ni solu I tau na whiangai ma le tātou la kapi Samoa I nei tau sanga o mawai. Ia maise ia o le tātou whai aonga fau o lo whapeona iai. Whiangai ale malu. Tu spisi ia mal pulenga. Ia ma le captain ia tangaloa Fiotoa, McFarlane, ia ma le tātou au. Ia ai o le ave ia le me ngata le malosi le tapenanga neva yaso. Ia wan wha mo le vaso fau, ai o whoro whātu le mai moa ma le whafonga le tātou tunu, mai le fionga fo I le presidente, le tātou I fono ma le komiti whafoi lakpi Samoa. Ia manuia tele le tapo inga ia al malosi tātou tunu, ma le whalolo.
Lo sunga sua hezir e romia ma lo fafte fo mo le time de nei tai au ia ole ata to filongo e pea a mo fo ni stay mi fa no telefo ia wansi fila tunu lungo le ta radio samo ia o mane fo le na fafte tele mo le table nei tai au mo ni fo le nei aso Baftai manuele nei tai au soifo. te la te malanga le ta mo samo le sunga sua hezir e romia ma le tulanga ia ta penanga le ta mo samo mo ta longa maskotilani e le vai aso lo mana ia tu mo radio samo se lima e tolu a mo